Le a tātou tāpua I atu I le atua. Te whaftai I le rii I aso malava, e lea unoa o na vi inga I lo umutu. E mita lo uanganga I le rii, e whalongolongo I ai I e ua puapua ngaina, o na lātou fia I lea. Ia o tou whaanene e atu I le rii, whaatasi mau, ma ia tātou vivi whaatasi I lona swafa, tātou talo. Fia mai anganga pa I ae, e te tai tō lua o mātou tangata, ngau I malele a tōtoa. Ina ia maua lunga I pēo so lava vi inga. I le swafa o Iesu lo mātou alii ma lo mātou whaola. Amen. La tātou pese I le pese o Sauniga le o pese I wasfuma lua tātou te pese ai. Yeah.
O le whaitauina o tusi pa ia. Tusi whaasino mai le whengainga tuai. O le tusi a Iosua, o lona mta upoe 5. Tātou whaitau whewa wai mai le whai upoe 2. E amata mai le whai upoe 12. Iosua, lona mta upoe 5. Tātou whaitau whewa wai mai le whai upoe 2. E whaangata mai le whai upoe 12. Whaafonga maia ia whionga pa ia le tua. O na po ia na whetalai mai ai o vai a Iosua. Ia e whaia mo o e polo fatu ma toe whaperi to meina le whanaunga Israelu. O le atu lua lea. O le mea fo i le nei na whai e Iosua le whaperi to meina. O tane o le nuu uma, na o mai e kupito. O au uma o le taua. O oti i lātou i le vao i le ala ina ua lātou o mai e kupito. Wana sava vali le whanaunga Israelu i le vao i tausanga e whamafulu. O ina wha umatia le nuku uma. O au o le taua o ena o mai e kupito. A wana lātou le whaalongo i le siku fufonga o Iova. O i lātou na tauto ai Iova, na te le mawhaia o na whaailoa atu i a te lātou le nuku. Na tauto ai Iova, i o lātou te maa e fōa e mai a te tātou. O le nuku o tawhi ai le suasusu, ma le meri. Wa uma o na whaperi to meina o le nuu uma o na lātou no nofo ai lea i mea e nofo ai i lātou i le tongala wapi. Se ia malolo ai i lātou. Tōla wapi le whanaunga Israelu i Kilikala, ma ua lātou whaia le pāseka i le aso e se fulu ma le whā. O le māsina i le awhiawhi, i le ele launga tasi o Ieriko. E le toe ai ni manuia i le aso e au pito ane i le aso na lātou a ai mea na tutupu i le whanua. E le toe maua lava ni mānai e le whanaunga Israelu. A ua lātou a ai i fua o le lau i le ele o kanana i le tausanga. Tali mai ei lea o ia, e lea ai, a o au o le ave au ai ova, na o saua i nei, o na whapa u whao ai lea o ia o sua i le maifo atu, o whape atu i a te ia, leri ie, se a se mea o te, e te whetalai mai i lau au auna. Whaita whatasi. Sua. Ia e tō ese o se kai lo vai. A wā o sālawa le mea nei tuai, o na whāpea leo i ai. Tusi whāsino mai le whenga tuai,
tusi mua Timoteo o lona mta upo e ono, whaitau whau wai mai le whai upo e sifuru malua, e whaangata mai i le whai upo e lua sifuru maletasi. Timoteo mua lona mta upo e ono, a mata le whaitau mai i le whai upo e sifuru malua, e whaangata mai i le whai upo e lua sifuru maletasi. Ia e tau le taua lei i la le whatuatua. Tango atu ia i le ola whaavavau na wala au ina i fōi oe. Ma ua e tautino atu i le tautinonga lei i luma o mōli mau e tō tele. Ia e tā ofile nei polo a inga, ma le le pōna, ma ia le ma tau leanga ina se ia o atu i le whaali mai o lo tātou alii o Jesu Keriso. O ia o le soifua pe lava o le fio i le malama e le masao i ai se tasi e le vaaia o ia e se tasi tangata e le mawhai fo'i o na vaai i ai ia te ia le vi inga ma le malosi e whaavavau. Amen. Ina ia lātou wanga le atu, ia tamao a inga i ngā luenga le lei, ia mata alofa, ia lātou avatu fua a lātou mea, ia lātou Timoteo e. Ia e tausi i le mea na tuina atu i a te oe. Ma alo ese i upu leanga ma le lea o ngā. Ma whinaunga i mea ua i ngō pelo ai o le poto. Whaitau. Iai. O se ai a tau le upu e a te oe le rofa tunua. Whamanuia mai le atua i le whaitauina o ana fionga pa ia. I le ma ia ia te ia o lona lava vi inga nei ma ia o i le whaavavau lava. Amene. Ono le so Whamana tui nai le lima sifuma le lima tau sanga o le tātou au Lotu ma le kalesia. E pei ona whaia i tau sanga uma tātou te whamana tui nai ia le nei lavaso na a mata ai le au Lotu ma le kalesia i porua nei. Ma tātou toi tō manatu ai i le alofa ma le anga le lei o le atua na ia au mai ai i tātou i nei tau sanga e teri. O le so, o le ua whamanatu i nai, le atoanga o le lima sifuma le lima tausanga. O le kalesia whapotonga Kirisiano Samoa i tono porua nei. O le teimil nei, wala au tuai i sui uma o le komiti whaafoe o le au Lotu. O e sangaru lue mai i le nei tausanga atoa, mai le la Februari se ia o mai i le neifo i Februari e mau e sa whea ngai ma le teita ina o le whea au mara ngā le atua i le neifo i tausanga
Ne vala au atuai i tātou komiti o e sanga lue sumai ni tala mai a au i lumanei. Ka peo na sila fia le tātou au lotu o tau sanga taitasi. E fili ai le komiti whaafoe le au lotu la tau te taita ia le kalesia i le tau sanga, ma le tau sanga. Ma i le nei foi tau sanga mai afe puali i le lua afe, lua sifuru ma le lua. Te iau o mai i le aso, ia o le tātou komiti ngā lua lea. E au fia i le ngata o le sunga i le whailautusi ma sunga te utupe o a filfilia i le kalesia mo tausanga e tolu. Ia au fina ngalo foli tātou e kalesia i le ngata i na whao ngā ina a fionga i li im tamai tai tiakono. Au o iai foi ma le fina ngalo le kalesia o le komiti lea e mawhai o na filfili e tūpulanga o le au lotu e ngā lue whātasi ma whionga i te akono, ma le sunga i te utupe ma le whailautusi. E whaafoe ai le whiau ma ngā lue ngā lea tua i le tau sanga ma le tau sanga. Al whamoe moe fo. Ina i mawhai o na tapena ina ma whaafai le ina tūpulanga le au lotu ma le kalesia. Mo le ngā solonga o le whiau ma le ngā lue ngā lea tua i le lumana. Ma o lea ngā lai. O na whai e lea urotu le i unga lea e na i whao ngā tūpulanga o lea urotu e ngā rurua i tono komiti whaafoe. Ia, mauro tātou komiti atoa lea sa ngā rurua i nei tau sanga. Ia, au mai se pati tele mauro tātou komiti lea. Pelo leo e whai msui le kalesia mātou te moli atuai le nganga whaafitai. O na whiau ma ngā luenga sa utu ngā rurue ai le neisi fuma le lua masina. Lautou whianga iai ma le whainga o tonu o wā le ngā solonga o whiau ma ngā luenga leo rotu. Lautou wālau sumai le tae au lea sa ma lea sa ia ma whamau popo le ngā solonga o le tātou ngā luenga. Lelo leo e whai msui o le kalesia moli whawhai tele. Mo o tau o lea ua mahe au tau whaiva o nei tau sangi. Ia whamawia le tua whao ngā ina pēlo tau soifua maleola. Mo ana whiau mana ngā ruenga mo le lumana. Ia, toi mai se patipati mo le tātou komiti lea whawhai tere. Ia, ai wala au atu fo i sui o le tātou komiti fo. Lea sa fola le tātou komiti fo, ia su mai lumanei le tātou komiti, o e o lea ngā lue le tau sanga, lua afe lua sfutolu, mai le nei masina o whepuali, ia se ia au lia fo, ia whepuali o le tau sanga fo. Ia, su mai ma tala mai a au lumanei. Ia, peo na sila mai tātou e kalesia e le ngata o whionga i te akono ai whapea foitu pulanga o leo rotu ua filfilia whapitoa ngā rurue whātasi ma whionga i te akono le sunga le whailautusi ma le teo tupe rātou te whaafoe ina le whiau ma ngā luenga tā pena ina e foe lo rātou wola whātaitai a wāl ngā solonga o whiau
mangaluenga a le kalesia i le rumana. Leo e whai masui o le kalesia e mātou te mōli atua i whamanuianga ia te utou o e o lo ua filifilia whapitoa i le nei tausanga e le e kalesia ia maua i aila no whamanuia mō utou tau te ngā lulue ai mō lana wheau malana ngā ruenga i le nei tausanga. Whai atu le atua le poto ma le atamai, whai atu le atua le tau whama le whau tautanga. Tau te whafoi na i tātou e kalesia o lau tau whautua e whanga solo ai wheau ma ngā ruenga le tātou e kalesia i lumana. Teo tātou tālo. O laua fio e te filifilia i mātou e te totofi foi ma e whao ngā ina o mātou ola. Lo mātou ngāo ma lo mātou le ato toa. O laua fio lawa e te whata mau a inga ina i mātou. E te whata leni ina i mātou. Ma e whoa i mai a i mātou le fia ma le oli. Whao ngā i o mātou ola mo laua fio. O ona o tofi ma bala awina mo wheau mga luenga nei au lotu i le nei tausanga mātou tāla ia au whamanuianga. Ia e whamanuia fo i wheau mga luenga nei kalesia mo le anga i luma malana mōni mau mo oe malau whaolitanga. Au au mātou tālo e ala i lo suafa i e suleli i mal whaola. Amen. Ia, mai se pati nā mo le tātou komiti leo wa bala wina tai i whaia ia le talo e fi whai sau tala o au no ola mai te tonu o le kalesia nei a o whai ia church services i la lo i Ngati Toa Hall si fi fola ia le tamai whale sā e le lunga i for the community centre. Ia matou o mai whaalawa whapea le whale sā o lai whaonga nei ia le ofisa li le o le kitchen ngā sa ia sola. O lo o mau whale ma rua ma i o nā tana whai waso le sunga i whaife auto i ina a wheiva se lau iwa sfulma le wha mai o mai ia o fo i mai nei ia e te ua walauina ma ua malo o tōlua i Hastings i le whakasa ma wha vai mai nā e ma o i Australia ai te ua walauina o e whai ma whaife au wha misionale ale e whakasa o le taimi lal nei o le alawai a uo o mai tonu o le e whakasa ta ua o le whaife au wha misionare a o walu isi au lotu e ta ua o le pūlo o le whaife au o le ngā au lotu molo o tau sirifia o le alai whiwhaisa tala mo te maiti children. When I was growing up, my father said to me, I went to Porua College, and some of our people that we grew up with, they went to Mana College. But I went to Porua College, and I think I was partway through the 6th form year, and my father was going to his job. I hopped in the back seat. He said to me, "O whea ke alu iai?" I said to him, "Ke alu o ku whainga ruanga." I said, "Maikala to ina ia." Iose, o mana o e whaama ailau penitala. I wanted for you to sharpen your pencil. A leo te wawai atu, o pe u makakupa i lau penkala. Ia, ole whiau lao nei tai au,
O lea o te fia tautala. Children, you may have pencils which do not have rubbers at the end of them. Or you may not even have pencils. You may have a laptop or something like an iPhone. O lau te talo ia o tōu le whānau. Ia whaamaai ia mea nā. Why? It'll take you from here to other places in the world. O lau talo le mo o tōu le whānau. I le maia i le tua le vi inga. O le whaamanu ma le whanetanga. Nei ma ia o i le whaavavau lava. Amene. Lea tātou wifo, ma tātou puno i luma o lea tua. E ala i le tātou te talo. La tātou pese le pese iwa sifun maltasi. Sorry. tātou tālo sanga, tālo o le whaaftai, o le whaatoi senga, ma tuuina atu nisi o tātou mana o i luma o le atua. Wala au, ina ia tātou wifo, ma tātou puno i luma o le atua e ala, i le tātou te tālo. Le tolu tasi pa i ae, e mātou te sii o le vi inga, o le whaamanu, male whaane tanga, e te tau ai a te oe. O lo mātou tupu sili sili, o la wafio le atua le tamā, le alo, ma le anganga sā. O ana nafi ma le so, o lau lavalea. Sa e lima taita ina mai i mātou, i le uluai, vai aso o le nei fo i māsina, se ia pā ia, to e aso le nei fo i vai tau.
Whaafitai ua e whaola tia mai i a la mātou whainga malanga. E mātou te whaamanatuina ai le aso sa whaavai o le nei au lotu. Whaafitai ona o lau tau singa i lunga o lau au auna whaife au male a inga. Whaafitai fōi mō lau tau singa i lunga o ta mā matina mātua. E o lava i vāenga ese lau fe au ma lau ngāluenga. Whaafitai. Whaafitai fōi ona o au a fionga pa ia le atua. O se sulu i o mātou wala ma se malama mō i mātou. Whaafitai fōi mō lau mōli mau o le anganga pa ia. E ta iala ma musuia i mātou. A ua sili lava o la mātou whaafitai ona o lou walo pele e to atasi o ke liso Jesu. O lena maliu i lunga o le la au. Sa tānu mia o ia e peta ina ia to e tū mai i le oti ma le tunga mau. O se wha ilo lea o le ola whaavavau. Pe a mātou talia o ia o lo mātou walii ma lo mātou whaola. Mātou te o atu i lene taimi ai o atu o ni tangata ua tumu i le palapala ma le ele lea. O la mātou te talo le atua, whaamamā ma whaamangalo i mātou uma i lo toto Jesu, na malingi ina ia mātou maua ai o lau whaolatanga. Ai mātou te o atu i lene tū la, o lau awhio o le atua o manuia. Alofa i tangata, o wāla au ina e lau awhio, a wā i a tofi matiute i tonu o lau e kālesia. Alofa ngia fō i e lau awhio, i a iailo wānga le lei ma lo file mu i lunga o tangata o i tonu o whale mai ma whale pui pui. Whaamanuia fō i lau awhio, i le mātou nei māwhutanga, ia iailo wanga le lei malo file mu i tamā matina mātua o talavou e o i whana witi. Alofa ngia fō i a lau awhio lau au auna whaife au ma le to o lua ma le ainga. Wha a penga ina bea e lau awhio a wā le fola ina ma le taita ina o lau te au ma lau ngā luenga i te tonu o lau e kālesia. O la mātou te talo lea, mātou wole ma mātou wāla au atu i lau awhio. Ai mātou te fia te talo pēr i le talo le rii. Lo mātou te mai o i lani. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo ngalo. Ia whaia lo fina ngalo i la langi e pei on whaia langi. Ia e fōa i mai a te mātou le aso nei o a mātou mea ai e tauma le aso. Ia e whamā ngalo i a te mātou i a mātou ansala. E pei o i mātou fōi o na mātou whamā ngalo ni atu. I e wanga le anga mai i a te mātou. Au o fōi e taita ina i mātou le whao sosonga. A ia e la vea ia i mātou ai leanga. A wā e o le mā lo malemana. A toa malevi inga e wha vaulawa. Tatou pese, le pese o Sauniga e au whai pese. Oh
O le launga I le swafa o le atua le tamā, le alo, male angang pa ia. Amene. O le matua o le launga o le amaua mai lea I le tusi sa whaitauina, Timoteo mua mua, o lona mta upo e ono, whaonga ina nisi o whai upu o le luas fulu, ma le luas fulu ma le tasi. Whaitauina. Timoteo ia e tausi I le mea na tuuina atu ia te oe. Ia te oe le alofa tu noa o le atua. O le manatu au tu o le mawhauwhaunga la tātou e kālesia. Le whe au ma le ngā ruenga a le atua. Samoans, they tend to wear ia lava, just like I do. And they have a knot which they tie to the end of their ears. You call it whaponga in the Samoan. It's a knot which reminds people of where they are going. The people who began this church had no idea that these knots would become useful in their lives. Why do I say that? From the tip of North Auckland to the bottom of the South Island, Invercargill and Blenheim, whaponga. Ekalesia Samoa is all over the place. So what is the lesson for each and every one of us that is listening here this morning? There is quite a lot of lessons that I want for you to think about. Timothy is being encouraged and urged by Paul. Remember your calling. Remember your calling in life. I see today, I saw Aito become a young deacon. It's a calling. It's a calling in life. I also know that there's another young deacon, also Trisha. These are all callings in life.
And it doesn't matter whether the calling may be small or the calling may be great. The calling of God is upon you. You whom are listening here today on the 55th birthday of the Ifakasa in Porua. And my prayer for you young people that are listening here today, may you continue to be called by God in whatever roles and positions you have in life. La tātou e kālesia, le whe au, ma le ngā ruenga a le atua. O se tala e winga inia li i paia poni 2 monks e to'olua. Na la ua sāwa vali mo le isi tū, o le isi pitonu. E o atu, o whaatali mai le vai tawhi. O la tau atu, o sou le vasa, o le mū. Ai wa ai atu le to'alua lea, o lo Iose tina, o lo tū i au tafa. Fesili loa le li matua lea, o le to'alua lea. Tina, o le vana e tau mai, a mai le tali a tina, o usu mai lava i le tai au. A le lava e le Iose masele, o le sou o le vai. Fai loa le tala le tama loa le matua, sa vali luma, sa vali tua, va ai le vai, va ai le tina, va ai si ona uso. Mai lan tala. Tina, a au mai lo whātua tuanga, e ma fai ona o avea oi mai le tū lea, a nga i le tū le lai o. Whātua tua. Lea le uima. O lo tātou nau i mea tātou te vaai i ai. Ma le tātou mauti noa i mea tātou te le vaai i ai. Whai mai e fast fulu tau sanga o ta amilo le nuu i le toafa. E a mata i a Mose ai whaaiku i ai o sua. Tatia ia la tai. A wā sa wha malu mata i mua, mata i yulu le tamai langi i pi onga malawa singa ese sa iai o lea nuu. Ioe, sa mua, sa muli le tua. Ia tātou whainga malanga. O lea ua sopo ia e le nuu le vai tafe o le ioritanga. O lea ua tau nuu o isala elu i le nuu na tā ua e nisi e tafe ai le sua susu ma le meli. Le nuu o Palestina. Le nuu lea sa fola e lea tua mo apera amo a upa o siona to olua. Sa ia fai ai ia apera amo. O le apei o lau whanau o le one o le sami. E le mawhai o na whaitauria. O le a pei fo'i o tupuanga e pei o whetū o le langi. E le mawhai o na tō esea. Ai nā o le whāu popo, ma whāu popo. Manatu, e le eise ta mā po o se tina sa tū ua Samoa. E whaitau o le a alu walu le o langa, tā ua i lātou o whānau po o suli o apela amo. Le ai. O wāna o mai, ai o mai mā lātou whaponga. Whaponga mai o lātou tua a, o tui mai le muli papanga. I Samoa. A le whaponga, whatuatua. What is the meaning of whatuatua? It is the sureness of things we hope for and the certainty of things we cannot see. Mafuanga lea mai le pito i lunga o whangarei, e o i le pito i lalo i Invercargill, ma blenum. Whaponga e kale sia Samoa ese. Sao mai fo'i isa la elu, ma lato whaponga.
o le mafuaanga lea, ina ua lātou tau nuu I lau whanua launga tasi o Palestina, tala loa ma whaatino ia si lātou wāmio, o le Pascal. Pascal le ngana e Peru, a le whaasamo, le Paseka. Le whaaponga lea le Israelu, na ia uu mai I Aikupito. Ai wane o ia ave le whaamua I le atua. Mafuaanga lea, na ona tū lau ele lava o Iosua vala au le nuu o mai. O mai tātou te poto, o mai tātou te tufa ai. O mai e osi la tātou taulanga I le atua. O se taulanga o le whaafutai, o se taulanga fo'i o le whaanetanga. La le pine whaamau o le nei whainga taulanga. Tupulanga lava o le toafa e le I'o I le peritome, taimi le nei mo lātou. A little snip, a little tap, circumcision. O le taimi fo'i lea ina ua ia le lātou whainga taulanga, ua whaamuta ai fo'i I le tuua o le spuni I le ngutu o Israelu, mai le atua. The spoon feeding of Israel stopped. Ua tāofi e le atua le mānai mai lani. Ina ua lātou tofi ina, ma vai ina, o a reto e le whawheteina, mai lau ele o Palestina. Ioe, o tātou tupu, o sala lau fo'i le tala lei. Le sa mai e Israelu mai Aikupito. Ua o fo'i I ai mapito nuu o Europa, le alavatala. O whiangai nei ma le apostolo nu ese, o Paulo. O tusi la Paulo I siona so o Timoteo. Timoteo ia e tausi I le mea na tuina atu ia te oe. Ia te oe le alofa tu noa o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amene. La le winga o le matua. What is the meaning of this verse from the Bible? E le ina ia tātou soli, no. E le ina ia tātou nunuti palaina, le ai. E le ina ia tātou liai lunga matiai, aua. Aua o le tuusao a Paulo ilona atalii whaaleanganga. Se vaivainga fo'i lea o le whaife au whaamisionale a le kalesia. E kalesia whapotpotonga kerisiano sa mo ai I polua. Whamole mole. Ia e tausi I le mea na tuuina atu ia te oe. Tausi whapei o le tausi o le tina matua ia tiana Iona. Tausi whapei o le tausi a le tamā matua ia tautua so saia. Tausi whapei o le tausi a le tina matua ia tala ave maene. Tausi whapei o le tausi a le uruai whailau tusi a le tātou e kalesia whanwhata leota. Tausi whapei o le tina matua ia fusiwha ula vao asi. Tausi whapei o le tausi a le tamā matua ia pā lasi. Tausi whapei o le tausi a le fionga ia le au pepetalo. Tausi whapei o le tausi a le tamā ia mika tau o le whai. Tausi whapei o le whanau ia po niu Devon Tuigamala, ma niu Charles Whaunati. O tangata uma ia no tāua. E whailau tāpenanga, ai pupula mai mata, iau. O le mātou whale, e ele mako wall of remembrance. So se maliu la vai tupu e pipi I lunga o le wall of remembrance le, tonu o le mātou whale. I polua. Ai, ele mawhai o na ngalo o nisi. Leo te manatua, o le au le tā ua uma tangata. Ai paulava o nisi o leo te manatua.
pei o le tamama tua i a seu malo whilangai. O le awhawhine i a lofa penina heota. Ai mai sei fo'i o le tamama tua i a manu e ne le a liva. O tātou whātasi fo'i. Ma le sā o le whaletua i le ti a kono i a ni vanga. Tuigamala. Ma le la tofi ma le fionga i a Tuigamala. Ua loa aso. Ua tele fo'i taimi o punou le neitina e whai mafufonga o le mafutanga tina o le whakasā i porurua. Ua malia pule. Ua malo tau. O te talo sanga atu. He whai ona tātou tūtū lai. Mo se minute tasi. E le aise pisa. A tātou tō mānatu i whānau. Tātou tō mānatu i tina. Tātou tō mānatu i tamā. Tō mānatu fo'i i wō mai e māsani. Sa tātou wholau mai le awheiva se lau ono sfuru malewalu. Se ia pā ia le nei tau sanga o lua o lua tonu. Ave o le vi inga, o le whaaftai le atua, mo lana tau singa i a te tātou. Whamole mole se tātou tūla. Mātou te si'i o le whaamanu, si'i o le whaanetanga, ia te oe le tamā, le alo, male ngāpa ia. I le swafa o Iesu lo mātou ali'i ma lo mātou whaola. Tātou whaia uma le upu o māsani i ai leo kirisiano. Amene. Lala i lalo. Leu pulea amene, o te talia, ma o te tali tonu. E fo i le term whaalatina, ni plus ultra. Whai mai e le aise mea i talatu. Talatu o lea. Talatu o le oti. Lua afe mo na tupu tau sanga taluai, ola mai ia ke liso Iesu. I se whale manu i pētele ema. O le atali i pele to atasi o le atua. O le a ia wha masofaina, ma wha tō i laloina, o le oti e ala i lona maliu, ma lona toe tū, manu malo i le tuka mau. O le tala leidea, sa to tō i whatu manganga, o ta māmatina, o e ua whai i langi le lātou fōlanga. Whai mai le tala le whai te au i au. Iose, e Iose challenge. Iose lu i tau mō tūpulanga o le luos fulutasi century le ua tato i ai. Manatu sa i ai nisi o tamā, whai pisi nisi ste tō lua. No mai le malaiwa alele e pue i a lātou waa mo isi no whanga. Ai o mai, o tāo fia a lātou flights. A o te i le toa lua le, i le whaifo i ai o le isi ali i sole. O le a o walu i lau tamai wa alele. O popula o le tasi le isi, ai whelsili le isi. E sau le sene ave wa alele. Ai whaali i fo i le tamale o lona le sene. Ato uoloa. O i lunga o le ea. Walua la tau fo launga whape i fo le awhalele. Malili e ia o lua. E matoa i le lei lava o lau ave waalele. Ai na ona whetau i lava mao o matapongia lo. O fiu le to alua le fangu i lunga le ali le ave valele. O matua i le ai lava. Tango lo le isi
o le to'olua lea, vili ia le control tower. Whai ai le tala, wha mole mole. Le ai maseisi o maa ua e loa ave ina le vaalele. O lea ua matapongia le mātou pailate. Ai tali mai le central control tower. Whalongo le mai. Tele i o leo e te whalongo iai. Leo lea, isa. Ta ino e malosi lo fia poko. O isi, e whaalongo o whaapei o le whaalongo a le tamaititi. Ai lava mea e le fia whaalongo iai. O poloka le isi taringa, a tala le isi taringa. Tā ua i le whaperetania o le afo i o le selective hearing. Selective hearing. Ai lava launga tau te fia whaalongo, iai te tala le isi taringa. Ai fo i le isi e tau te le fia whaalongo longo, ia. Nofo lava la i le whaasanga mai. Selective hearing. A sau le leo o le control tower. Whai mai. Whaalongo mai i lo leo. Whaalongo e au mai ai o lua mai lunga. A ngā i le lalo. I ngā i lalo. Whaalongo. Listen. This ear, that ear, with your mind. Whaalongo. E te o lai. O le a fo i se lu i tau e whea ngai mai tātou. Aua tātou te whaalongo i leo fo i e la ngona atu e pe e maha aki ma whakongkongu. Aua. Ai e whaalongo i le leo e te o lai. Whai mai le tala le isi ali. Sa la tau wheloa i na se tasi o whale tua o whaife au. Whaila ia leo le tala le whale tua le i le isi ali i lea. O le last of the Mohicans. Mohicans is an American Indian native tribe. This man said, he was tired of fronting up by himself. He was tired of being the sole and the only representative. Melalia. Talo sangatu. O tau malawa ia na tātou ola whātasi mai la lo I whea I Ngati Toho. Lea na tātou sifi fo le tamai whalesale I lunga I fo le community centre. Tātou o mai I whalesana whaalawa whape. A whai iai nisi o tau iai I. I ask you, o mai lunga whamole mole. I'd like for all of you to come forward. Chris, do you have a bese there whamole? Mai lunga. Sia, come on. Ko lea whoa. Mele and Mary, come up. O tau mau mai. O mai lunga, whamole mole. Just.
Isu atu le mātou pese. Pese tolu se lau, tolu se kuma le ono. Tolu se lau, ono se kuma le tolu. Isu sulu. Ia sulu atu. Ia sulu atu. Mo Yesu, mo Yesu. Moli lau whaftai a te lātou a su mai I lunga. Wa tātou e kālesia. O lea ua uma o na tusi a mātou taulanga. Ai whaasalani I le vi inga o lea tua. O le upu lea e kālesia. Sau mai le upu e leni e tau o le eklesia. A vai ina le upu lea. Ek meaning out of. Klesis meaning calling. Vala awina. Lona wina. O oe ua vala awina. O oe lai pito la vai tua. Vala awina. O tau le luma I. Vala awina. O tau le I leo ngā tonu o vala awina. E o fo I a aito. Vala awina. E o fo I nisi o whalongolongo mai ai le loa pe o I luma pe fo I tua. Calling. Vala awina. Le whape nāl vala au o le atua e alu I luma koe fo I kua nau. Vala au o le atua. Once you've been called, we forward. Anga I luma. O wā, o le wāla au lea. O le au, o le wāla au I le se au ma le ngā luenga a lea tua. Tonu o le e whakasā I pōrua nei. Ia,
ua kapot, ua finito, e launga. I le swafa o le atua, le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amen. A tātou pese, i le pese, o Sauniga, e lau fai pese. Tātou pese, i le pese, Sauniga, lau fai pese. Pelo leo e whai masui o le au lotu male kalesia e whatalo whatua i le tātou o tonga ni tae au.
A talo whātu I lau peonga Tuigamala ma le no whaalo pa ia ia inga lua. Ia e tu sa mal tātou mawhtanga whātapo inga I le nei tae ao. Mōri mai foi le tina ia ni vanga I tono o lana e kalesia ma tātou whaitapo inga whātasi ai. Ia le nei foi aso wa whamanatu I na ai le 5 tausanga o leo Lotu. Ma le kalesia I polo nei. Atala whaat foi I ni wō mai masani whai on tātou whaitapo inga ma tātou momoli le vi inga ma le whanetanga I le tua I le nei tae ao ma loso I whomaua ma le lange mā. Ia, whatala whaat foi pa ia ma le malo le tātou Lotu ma le kalesia. Ma loso I whomaua ma le lange mā. Lea ua mōri mai le tua Lotu so I fua ma le tātou ola. Ia I le atoa I o le 5 tausanga o le tātou au Lotu ma le kalesia. E lo taltonunga o le au Lotu ia po se kalesia. E leo se kalesia se tangata. You know, any congregation is not a creation of a person, but it's always a creation of a generation. The story of the church around the world, it started with a generation, and it kept on going through the generations, and we're now 2,000 years ago, a new generation started off the church in a place called Jerusalem, and it's now spreading all over the world. And it entered our country in Samoa in 1830, and all migrations of the generations now about more than 60 years away from Samoa has taken the church out to other countries. Ma le fona lai ona tupu le kalesia I tono polu o nei. Lua meta ua o le kalesia I lo le tonunga ma lo experience I le nei vai tau o le ola ngā rue ma le ola tau tua mo le tua. Lua meta ua e o tangata ma momori. Wherever you go, you got two very important things that you carry. One is you carry your faith, and two is you carry your culture, who you are. You carry your identity. Mai o mea o lo tupu pe tono le li o le kalesia I fafo mai o Samoa. We come to worship because we have a faith. And we practice our faith using our language because that's our identity. Mai o mea e lua tu maulava po fel me feo ai. Ino wala wina ya le sunga te ina ma le sunga ya Iose o leo o maua le avanoa. I was expecting somebody, any of them, the two of them, to lead worship today. And the reason is because o tangata ia, o lupe whaalele au Lotu malekalesia ni, they are the sons of this church. And it's time for them to look from outside into the church and start challenging the people and the younger generation of the church. And today, mōli whawhai tere lau sunga Iose mōle teita ingol tātou au Lotu male kalesia. I think you have brought into today's event a reminder of how this church came through for the last 55 years. It started very small, very low profile, and now we're still growing. To your
challenging the new generation of these two very important things. One is to go to worship, to be part of the worshiping community, and two is to know your language and your culture. Your identity has to be known and seen. After tere lau sunga le missionary, after foi o lava o le alo fasino i le Lotu ma le kalesia i poro nei, pa i te paau mainga, ai whapea foi sunga iawa o ma whalitua o le whionga i te akono ma le malo le Lotu ma le kalesia. Wa fia o maua le amanoa, tu lai ei lau sunga i le tātou pule lai nei vai tau. A o whea ngai e fo mtiu te mawhaiva ala mātou tālo whamanuia le atua i lau sunga. O a whamai moenga o le whai malanga mai i New Zealand nei, ia malutia lo soifua maleola i le atua, whaonga i na pēo rua. A whaifoi ai to e taliu, moli atu o mātou lo whaanga i le whalitua ia Christina ma le no whaalo. Ia maisol whea au malanga o lua ngāru rua ai. Nisi neo tātou folfolanga